오늘날에 사말로야 참디 데스틸레이션 슈에인 nga chujudo je khotang kenzo yin tari ngonzo sane boston la ya khang yabyo chetang ke do ta di temte ke senje shira ya bodo che thonso ji chelo sa je ke ning de la sidi ta chedang ara khang la pe go ye ta khang la ma gang ese yo morwa ngonzo khang jem barin de sane tari de mixe ke cha go de di chelo sa je ke ning de la angye ki ngotim dang lo yebe to phomo yong dang ta kan sing len chik sen ro nang ki sin sin nang ke changma lo chelo sa je ge ning de la ya ani samdi lesion de shwe dang he ge changma lo ya chik neme chering en chawal lam do yong ki min de shu go yo let's go bala I would like to express my greeting and a happy new year. Actually, the coming year, whether become happy year or miserable year, depend on us. So, just the first day of the new year, I think we should determine, at least this year, I will be a more sincere human being, a compassionate human being, and try to create firstly inner peace oneself, then try to share more people. That's the way to build happy year, isn't it? So think that way.